Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sikubisela zona indaba eyingena njengamanje ke laphana ke osebenza ngakho ngaphakathi ke laphana ke ejele ke ukhala ngokuthi laphana ke uKhumalo uXolani ke akalitholi ke usizo olwanele njengoba ke esebenza ke umsebenzi ke omkhulu wokuthi ke alwe nama drugs noma ke alwe nabantu abadayisa laphana ke wona ke ama drugs njengoba ke eliveza nakhona laphana ke uhlelo lwakhe ku TV mbukeli ke ngabe kuthini ke ukuphawula ngokuthi ke yena ke uXolani ke alitholi ke usizo olufanele lokuba ke alwe nalolu dlame noma ke nakho ke lokhu ukudayisa kwama drugs khona lapha ke eSouth Africa mbukeli nansi ke ivideo yakhe lapha ke osebenza ngaphakathi ke lapha ke ejele ke encoma umsebenzi wakhe lapha ke uXolani ke umfoka Khumalo nansi ke ivideo siyabonga. Uzubona ukuthi wonke umuntu esicabanga ukuthi usimele la eSouth Africa akasimele ngokweqiniso. Lo mfowethu uXolani Khumalo muhle umsebenzi owenziwa lo mfowethu nisekunesikhathi ewenza lo msebenzi. Angikaze ngibone ngisho eyodwa kuma political leaders iphumela obala incoma umsebenzi owenziwa lo mfowethu and imxhasa ngokuphelele. Angikaze ngabona ngisho eyodwa iminister ephumela obala ixhasa ngokuphelele umsebenzi owenziwa lo mfowethu. Kodwa ngiyazi ukuthi sikhona isikhathi noma zikhona izikhathi lapho usizo alithola khona kuGeneral Mkhwanazi. Ikutshelani leyo nto? Makuwukuthi ngempela iMadlanga Commission ifisa sibe nethemba kuyona ngoba phela kudala seba khona ama commission akusi commission yokuqala le asimangali ngale commission. Abanye bethu sasesikhona emhlabeni makwenze iTRC Truth and Reconciliation Commission eyayifavor ibala nayo still okunabantu abaningi abanga accountanga because of skin color, abanye because of statue ababenaso. So kahle kahle ukukhuluma iqiniso lezi zinto zama commission izinto esesingenazi ithemba kulona as a nation because asikazi siyibone zibenefita abantu bakulelizwe bawo wonke amabala. Uyabona ngaphandle kokuthandabuza umsebenzi owenziwa uGeneral Mkhwanazi ngouthanda ngenhliziyo yami yonke nobhuti yena nje uNhlanhla Sibusiso Mkhwanazi ezindoda enesithunzi neneqiniso nengenavalo lokumela iqiniso nelokudefend izwe layo. Ngiyamsalute la Hotman, ngiyamsalute la bhuti inhliziyo yami yonke. Yebafethu kumele ezama citizens nale country si acknowledge ukuthi mhlawumbe ngiya understand for abantu abama civilian but ngifuna ukucacisela bona vele ukuthi yabona umuntu okustatue sika lieutenant general noma ngabe ikiphi arm of service loyo muntu ngokwenotch and mhlawumbe nangokwe ngizothini inotch ne net worth, lowo muntu umuntu odlalela kwi-millionaire status or kwi-multi-millionaire status. So for ukuthi ubone iphoyisa likuleli yakalipa li willing ukuluza yonke leyo nto plus nama benefits ezana leyo rank ekuthenini alimele iqiniso a defend izwe lakhe, lo yabhuti bafethu hayi ngiyanitshela mina ngiyamsalute lo yabhuti, ngiyakusalute Grootman, ngiyakusalute Grootman ngenhliziyo yami yonke futhi. Amadoda njengawe kumele uNkulunkulu awagcine emhlabeni aphile kade.
So bengisasho ngithi ama-commission asiqala ukubona ngale i-commission but nginethemba ngoba kunenkwali yenkosi phakathi la. uNkulunkulu ayigcine iphila ikwazi ukulimela iqiniso lapha sikwazi ukuthi nathi si-country sibone abantu ababenzi bobubi kwimali ye-tax yabantu abakhokha le tax siyikhokha sihlupheka mfethu singena choice. So siyadinga ukuthi abantu mfethu abayi-misuse be-account akukhulunywa iqiniso. No matter kuthiwa iskin color sakho sinjani, no matter kuthiwa futhi istatue sakho sinjani, kumele u-account. Kwadispendwa i-team ekwakuthiwa i-Scorpion. Yeah, I understand. Esa-replacewa ngama-Hawks. Ama-Hawks iseloku abakhona wakaza bamba umuntu okwi-high profile. Umuntu osephalamende, umuntu oyisiphathi mandla endaweni ezithile, awakaze ama-Hawks ambamba umuntu onjalo. Kodwa thina esaphila sikhona iScorpion, sabona izinto ezazenziwa iScorpion and sabona ukuthi sadisbandelwana iScorpion. So nje bafethu akumusa ukudlalwa ngathi. Mawukuthi le commission ngempela izosebenzela isizwe. Mina ngingakusho mfethu inqwaba mfethu yabantu mfethu abalapha abazogaxela. Qinisele imsulwa lelo kucacele wonke umuntu. Omunye umama wenhlangano ethile wakwavela obala washo wathi bonke banama skeletons kuma closet abo. Abangafisa ukuthi aphume. So nje guys, sekudlalwe ngabantu, sekudlale ngesizwe, it's enough. I-poverty sikhulela kuyona siyayibona, kunzima ukuthenga the other cheek. Nathi sikuyona siyi-working class. I understand. Siyiphathi ye-poverty nathi. Qinisele imsulwa lelo. So nje isifiso sami ukuthi ama-South Africans awakazama masingazama ukwehlisa kakhulu izinto ezingenasidingo nezingezisibenefit in future. Siyeke ukuthi interest nesikhathi sethi sibeke kulezo zinto bese sibeke i-interest yethu ey'ntweni eziyobenefit ama-future generations. Eyokuqala nje ukuthi sibe nomqondo o-politicized, o-politically conscious.